Hari ruk kene udah. Hah? Hari ruk kene baturan itu orang. Hari hirup meureun Lur. Bener ke meureun. Jatuh manggi. Oh, dari ruk manggil teh kemarin. Kamari mama orang balik di kebon teh si Saro. Dan katanya. Sarong sekali teh. Oh. Kalau lo teh babaturan ada awewe pada kawin mah. Tuh awe mau umur seorang di sekolah tuh jadi 25 mah. Hah? Awe mau umur 25 di sekolah tuh jadi. Sedang. Oh, lamun awe umur 25 can kawin maka terketir. Aing lalaki mah mayeuna santuy-santuy nu 25 mah. Santuy kene. Kecuali meureun keur ngejar karir gitunya. Oh. Pantes bae kolot teh dan kawin teh. Dong semodel haji gitulah. Oh, Jarang ya santri. santri mah. Apa mah? Sampai 25 teh di kobong. Ayam-ayam bernya. Iya, tadi nu goreng. Hmm. Anu kali semua langsung laku dapat. Mana tadi? Nah, tadi. Nggak ada apa-apa sih. Anu jatuh ya cerita naonnya. Oh aja. Ono raga. Bisi duit doang ki. Ono raganya. Oh, Datu kamarnya. batu tuh mah. Jai, orang ngevlog deh ke kebon. Gas, Oh. kekedengan we kemari orang. Iya kandang kotok dia. Saya. Kode ika. Udah kita apain beretan urusan. Hah? Janyar di kejatan. Oh. Ikul umurnya. Oke. Panas lah. Lurus. Kayak Leo di dia mah. Ya. Sip. Sip. Orang mirun, lebarengit. Orang barangkali. Saya kurungan segala. Mana? Ada. Kan barang-barang. Barang. Sengaja di kurungan. Yo. Ciri. Hah? Terus kembal nih mana? Anu baru dia 3 kan.
Kolot apa kolot? Makol. Kolot. Mak. Oh makol. Ada tapi dulu. Pan awal nama iya gen orang tak kebun belinya. Kalau hirup mata. Kalau mau dijual kan bukan. Lelangnya. Udah siapa ada? Boga saja. Udah berjalan kieu mah. Amai jaga mah. Lur. Serang bari video. Oh, Udah dulu kontol orang. atau mau apa pun namanya. So, bentar lagi. Kontol orang kadeuleur. Entahlah. Oh, Serangan ono mau serangan panjang. cabut kurang dangdut nak. Santuy. Itu mawa dorok. Biasa aja. Ah, Biasa aja orang dulu. hmm. Ditanya manca deh. Pian deh pian. Hah? Soalnya mesti dor tadi deh. Iya nggak? Menurut nggak? Si enggas gitunya. Oh, harusnya kanan. Oh, jauh. Udah deh. Dek. Pian mah. Nah, enggas can. Nawe ya, mah mesti can. Kira. Oi, mantap, euy. Bisa bari main saja itu dia caranya ya. Dia caranya ya. Kok Baik mah. Kira Mangus balik Chan. kira dijemput nah. Kira dijemput nah. Eta, mana kan kerja persilatan teh beli HP. Kudu main bae. Mainnya kan batkeun HP nao. LCD na sampai rusak. Terus neangan tang adekeun, neangan umum bae temen LCD. Mana terus tahun awal tuh. Kemudian ada yang di kemarin aja. Dua si Wayu ini beli apa 60.000 bilang apa jarang ya, jarang ayah nah selama urusan nanti ya sebarang nah Wayu buru-buru ya jangan pada budak letih dia salah beda. Panas sampai ayo. Yuk semangat, kawan. Bismillah. Oh tenagaan Aduh, oh tenagaan cenah euy. semua golok tuh Teu golok ke poho. lur Oyak-oyak geula. Nah, gantian lur gantian oh bener gitu ta kuduna dipotongkeun heula. Nah Bang Len ikut tim ahli mah tere segala ge terus lur gocek lur terus ngalawak bisa
Nah. Nah, mantap. Dangder. Dangder ya. Gimana dangdor? Dangder. Ya kan yuk. Cara membersihkan dangdor. Allahu Akbar. Yuk. Wah, tumal sep lo. Mau dibelem nama ulah kabeh. Konsep. Kumaha ulah? Kudu. Hah? Ulah. Tonton terus di channel Lalajo Lembur. Urang kuari episode Melem Dangder. Oh, parem euy. Disponsori rokok Blitz Harurung. Matahari gas 20 hurung. Panbol. Panbol. Bukan pan nomor 9, panbol. Ibu bek ya. Alasan guys, alasan. Jangan bakal aimah. Di daun dangder ngarana. Daun sampe. Bisa menghijaukan kana tayu. Mensehatkan kana badan. Halo guys, bila bosan-bosan terus tonton terusnya, jangan poho di subscribe, di share. Ramena nonton semangat ke ngeplong na udah review pemandangan naon we gitu lah berhenti. Baragus tuh lah di tuh. Baragus. Orang dengan Baragus.
geprek. Gratis. Alhamdulillah orang. Oke, sahabat lelaju lembur, tinggal balik. Ayo orang balik. Yuk area pesawahan di deket kebon. Orang tinggal balik. Ayo nak. Setengah ada lo, hati-hati. Tuh. Kesiap. Orang balik. Atur nuhun. Tong hilap, ditonton terus, di subscribe, di share sebanyak-banyak mungkin, gratis lur. Atur nuhun.